Anyang laki din! Bakit? Rumwara kaon? Sa di numanen ti papanam Pedring, adala man ti rabi iya. Ay kahit mapanak agpadanom ijay taltalon ko bakit? Agpadanom ka manen? Nagpadanom ka manen idi na minsan ngal daw. Wen, Gina, bakit? Masapaw ti adu-adanaw ijay taltalonag, tapno saan amamagaan? Kanayon kalakit din amapan agpadanom? Ang mga numalayusan di taltalunam. Ay, may mayat ki di ano malayaws, tapno nabasa ti daga ken nalakang agbunga dagiti mulak. Makaamu ka, Pedring. Basta di ka unay agbayag iti taltalon, ta delikado dagiti ulag, ha? Awan ti rumbeng, pagdanagam, bakit? Apay nga rod anagimot ka iti tuwalya. Agdigos ka iti taltalon? Wain, ay husto ka, bakit? Agdigusak iji irigasyon no madamdama. Kasta ngagpaisaw. Apay day tatwalya nga imot mo, Pedring. Pag-apta diti karuutan, Rosana. Awan ka diti nakakita ken ka nga imay dito'y taltalon, Pedring. Ay, awan, Rosana. Nagan nadak. Diyak kayat nga da makakita ka data. Rumbang laang, maichismis talakit din no da makakita ka data dito'y taltalon. Amumat abalo ak itinabiyag, ken si aasawa ka man. Awan ti rumbeng pagdanagam, Rosana. Agtalinaed alimad ti relasyon ta. Pedring, Rosana, ay ayatan ka. Diyak kayat amapukaw kay tibiyag ko. bolero. No talaga nga'y ayatan na. Apay nga rod adi mo pala sinaan ni Gina nga asawam. Katdatan ti agden na. Makitam? Sabali ti reaksyon mo iti imbaga. Saan aday tati pagsaritaan ta, Rosana? Oh my kaman, kiti. Ay, naunay ka. Agtutur ka mat Pedring. Di ka lang makatuturan. Ipaidanak matla adagosan. Mailiwag naminin kan ka, Rosana. Ay nagbanglo ka talaga. Ay, na. Ay, makikiampi ka. Di mo unay, Pedring. Nagkapwam, Pedray. Nagsapa ka mo tayo na masabat ka dito parangan. Ay kat napanak nagpatanom tatang. Anya, kunak man no nagpadanom ka nini na minsan nga aldaw. Kurang jay danom ti taltalon ko, tatang. Iswa nagpadanumak man. Una yun day ta, Pedray. Kanayon kalaki din nga agpadanaw. Ang mga numalabas mo ti agpadanaw, kat malayos dagiti mulam. Anya laki din ni tatang. Pakibyangan na pailang ti panagpadanom ko. Mas daawak lang amay. Rinabiya mapan ka agpadanaw. Nagagat kalauna yan. Agsapa mo tayo no agawid ka. Ay katuwan tatang. Agkagatak, tapno saan kami agbisen kini Gina nga asawa. Apay ang nag-jacket ka, Pedring, sa dino ti papanam. Mapana ka ni jitalon ko, bakit? Rinabi ka mat na mapan ichitalon mo. Aginana ka mat Adupay, ti padanumak amulak, bakit? Saan pa analpas ti padanumak? Agpadanom ka manan. Wen, bakit? Adumot la ti maapit ko no kanayo nak ngagpadanaw. Mabalin mat nga agpadanom ka iti bigat. Aldaw wano malam. May mayat ti agpadanom iti rabi tanalamlami ti panawin, bakit? Saan ako na amarikatan? Wan nga mapuyatan ka mat lakay. Ayos lang, bakit? Kasta talaga. Ano sa kun ati mapuyatan, basta maasikaso ka na yung bagdag iti mulak. Oh, Rosana, ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Pedring. Nagbanglo ka man, Rosana. Ay na. Ay, dinak nga rod agkan dita atani. Ay, Maria ka. Ay na. Adda nagkarasakas iti san unay nga dayaw, Rosana. Ay na, ang mga noada tao, Pedring. Adda ka di tao dita. Awan mati sumungbat. Ang mga marabutit lang ti nagkarasakas, Rosana. Pedring. Ay,
Ituloy takit din tararami din tarusana. Ay na di nakagkan ni takulak mat. Maria kak Pedring. Ah! Ay na. Nagapwam, pari Pidring. Nagsapakaari mo ara. Ay katuan pare Victor. Napanak nagpadanaw. Naglawagayam ti padpadano ma'am. Pari Pidring. Iso na lang tanasamak di talon mo. Amangan no pagbalayan ti uleg. Saan mo't anasamag di talon ko, pare Victor? Kanayon ko mo't adalusan na. Uray ka na yun adalusam ti talon mo. Nalakalatangag tubo ti ruot. Mayat apagiwaywayan iti kalding. Tanaraber di ruot na. Aha. Bilibaken ka pari Pidring. Nagagat ka mapanijay talon mo. Nga uray no rabiin. Ay talaga kasta, pare Victor. Naskan niya gagatak, tapno adunto ti maapit ka. Kaya't ka kumatuladen. Tapno adumet ti maapit ko. Ngem saanen. Tuladan naglata tapno adunto mo ti maapit mo, pare Victor. Saanen, pari Pidring? Amangan no makaapit ak tulaang iti sakit tinakam. Anya? Apay Pedring. Anya ti aramidam ijay talon mo. Rinabi ka arumwar. Agpadpadanumak, nanang. Apay, saan pa'y analpas ti panagpadanom mo? Ay, saan pa, nanang? Nalawa pa di padpadanumak katalon ko. Nalabos mo't daytan a kinagagat mo, Pedring. Kasla di ka mabambanog. Anya, laki din ni nanang. Dilawin nyo man ang tararamidag. Mas daawak lang nga may nanak ko. Mabalin kamot nga agpadanom iti bigat wenno aldaw. May mayat tirabi tanalamiis, nanang. Didak ka di pakadanagan tamok tararamidag. Agina kamot Pedring. Kumut-kutungkan gapo iti kanayon mo apan nagpadpadanom. Napigsa ti bagik, nanang. Awan ti rumbag nga pagdaragan nyo. Lakay. Hmm. Uy, lakay. Hmm. Arako panakman mo't Kakaiso na saan ka pa nagpadanom ita arabi Parbango nagtaon na mapanagpadanaw, bakit? Kunak man saan ka arumwar ita? Rumwarak no parbangon. Arako panakman nga ron lakay. Apay, di ka mailiw kanya. Kayat ko pa'y timaturog, Gina. Anya ka matin, Pedring. Sapay ka digbigos ko. Nagbangloak. Jak pa'y masango ita, bakit? No bigaton. Anya? Ipabigat mo ba'y laang? Maturog takit din, bakit? Makabanog da ita pampanunutan. Uy, naglangto ka kasinsin Rosana. Ha? Apay ibagam anaglang tuak kasinsin Victor. Masibsibugan ka ngamin, iso analang to ka. Anya ti kayat mo asawan kasinsin Victor. Amang ano dandanin nagbunga dagiti mula, akanayon amapadpadano man. Ay na di ka maawatan kasinsin. Anya amula asasawam dita. Awan! Lipatam latan di imbagakan ka. Di mo't Pidring ti tataulan ti asaw. Bakit? Wen nga rod lakay. Sa dinungay ti papanan na katrabi una yan. Agturong mo't iti daya apas ti paraangan. Nalabit amapanmanan ijay talon na lakay. Basta awakken kwa na. Tarinabiya mapan ijay taltalon na. Di na nga rod kanu kaya ti mainitan. Iso arabi amapan ijay talon na. Naidumduma mo ti panagtrabaho ni Pedring iti talon na. Rabi ama panagtrabaho. Kin kanayon nga ibaga na nga agpadanaw. Wen nga rod lakay. Kanayon na apadanuman dagiti mula na. Ay no, mailiwak manin ken karusanang. Ay na, di nakarot arakupan iti nairot ang Pedring. Saan ka makaangas? Ay no, mailiwak nga ron ken kan Rosana. Oray siya. Mailiwak matan kan ka, Pedring. Ay no,
Ay, ayatan ka talaga, Rosana. Ay, ayatan ka mat, Pedring. I love you, Rosana. I love you too, Pedring. Aha. Nagkarasa kasi tisan unay nga tayo, Rosana. Ay na, ang mga nood at tao, Pedring. At ka di tao dita. Ay, pusa mo't lagayam, Rosana. Ay, kunak lakit din no adamang sisiim kadata, Pedring. Ay, awan ti umay at tao dito, uy. Kaputa rabi unayan, Rosana. Nay, mayat ti sasagawisiwam di ti parangan pare Victor. Wala, pare Pedring. Nagapuam ngay. Ay kat ije balay pare. Inakman gumatang itinaima sa sidain may. Tay bulalo ti gatangem. Tapno napig sa titumang mungag padanom, pare Pedring. Mangan ka itiado. Tane, naglawa pa ije padpadano, ma'am. Nay, jak kursunada ti panag-iisam mo pare Victor. Oy. Di mo kumaikan diti sa balay kay papanan, ti panagisam ko, pare Pedring, ha? Kaslad da kayat mo nga ibaga kanya ka. Awan? Kano ka nga agapit iti mulam? Ay, kwa. Mabayag pa pare. Ay, kunak no mabiitan. Takanayon mo't nga minti pa nagpadanom mo. Ay katagbungad ang tulat ta. Ano madanon pare? Sige. Panawan ka pa tayo nagman gumatang agpaiso iti bulalaw asidain mi kini bakit kaw? Ay na. Di mo unay ti mangan Pedring. Kas ka lang mabisbisinan. Nagimas nga rod ti mangan bakit? Ay na. Nagrawat ka mat amangan. Ngam ape akasla kumutkutong ka na kay. Agsarming ka, takitam day tamatam. Nagdadakkel ang dagiti eyebags mo. Naglitem pa yun taglawlaw ti matam. Tila madlaw mo mait bakit? Uy, Pedring, gadan samot ang sakit mo. Anya kumangay ti sakit kaw, Gina. Ingka kiti agpa-check up. Sabali at talaga tilangam. Di kan tumat ngamin matmaturog, takanayon kalatan ng agpadpadan no medyo talon mo. Awan, ti sakit ko. Wano? Agar-aramat kamutan iti droga. Iso ako mutkutong ka. Anya laki din ni bakit? Tila madlaw mo. Sa anak nga gar-aramat iti maipari ta droga. Ala, ituloy mo ki din ti mangan. Sana dayta ti pagsarsaritaan ta. Pedring. Apay Rosana, naglitay ka mait. Imbis kumaan na ragsak ka, ta nagkita tamanin diti kataltalunan. Kwa. Apay, at ka di ibagam kanyak, Rosana? Napatagtibag akan ka, Pedring. Naskan ang panawa mo ni Gina nga asawam. Katdatan ti agdan na. Anya ti kahit masawan, Rosana? Agdadagsanak, Pedring. Tuwan abulan sa anak-anak sa ngaili. Anya? Juan Pedring. Masikugak. Ay, saan? Saan na mapalain? Ay, dakkel ariribok ti mapasamak no kasta, Rosana. No di mo sungbatan ti sikugo. Siyak amismon ti mapan ije balayo. Kat agnaedak matan ijay. Anya? Apay ngayon may kaditibalay. Kanapay day ta nagdakkel abag nga imat mo, Rosana. Agnaedak kun dito'y balayo, Gina. Anya ti kahit mo asawan. Naskan asungbatan ni Pedring ti sikugo. Anya? Masikog ka? Kat ni Pedring ti amaray ta sikog mo? Rosana? Juan Gina. Adda relasyon mi kini Pedring nga asawam. Anya? Kasano anapasamak dayta? Hey! Papantay tabunin mo, Gina! Ay, pangasay! Ay, di nagtagbatan ba kahit? Awanan ka itibain, Pedring. Sabali mat gayam ti padpadano, ma'am. Niyamat gayam Rosana ti pinadpadano, ma'am. Ay, pakawanan nakpakay! Ay, nailawan kami lang! Sikati ayat ay! Nailaw ang tarupam. Tagtag
numalpasan ti amin! Saan, Gina? Pakawanin na kaon. Diyan kon ulit ang tinaramid ko, bakit? Talaga di mo maulit inaramid mo. Gaputa makisinak matankan ka, Pedring! Anya, di mo ko maramidan tayo takanyak. Urnusin ta ti amin. Ay, ayatan ka. Ay, di na ko mapampalawan. Bakit? Papas kaitan nga agpadanom. Tagawid akmatan ni jay lugar mi. Ulbod! Kan man nga lilaw ka alalaki! Ay, saan? Ay, di na ko maparawam. Sikat ay ayatan. Ay, pagkawalan na. Gina, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Anya Laki din! Lakay, umay ka agmeriendan. Naluton ti hot cake. Naimas daytoy, tainikak iti vanilya, pangpaimas. Sana ka mabisen. Agmerienda ka pa sakbay arumwar ka. Anya akalakit din aya. Sana nga ron na mabisen. Papanamaya, Di talaeng. Masikuranak dito'y balay. Iswarumwarak. ramanampay nga ro ti hot cake ko Inlutuan ka pa Sana nga ron na mabisen. Sige, rumwarak out. Ay na, nalpas mo't lang ti panaglabak. Tarararay, tararan, tan 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 tan. Hello? Ha, Abalayan, Mariette. Wit-wiw. nay, si kamot gayam, abalayan Dalton. Ay, apay, abalayan. Anya ka diti bagam kanya. Ay, aguray ka abalayan. Ay, umay ka, umunig ta. Tadalinutok a hot cake. Agmerienda tapay. Tamabisinak ngamin na naglaba. Ay, nagpudawan dagiti lopo na. Nagsiksimot na balayan. Oo, anya pa'y lang dar-aramid mabalayan. Umunagtan di balay. Nagpudawan talo pumabalayan. Anya lakit din aya. Tati legs ko pa ay tinakita mo't. Ala, umunagtakit din di balay. Abalayan. Sige, nakatimpla ko niti chocolate drink mo, abalayan. Sige, agmeriendatan. Abalayan, Mariette. Alaik man ti cellphone number mo. O sige, mabalin ba't lata? Tagabalayan tamat. Itat ko Ay, mabitlaang. Adtaw ti cellphone ko, abalayan, Mariette. Ipunbok mo ti number mo. Sige, mutoy. Ay na, naglamuyutin ti ima na. 09 110 0 Oh, adita. Na-phone book ko na balayan. Abalayan. Mabalin ka din nga umay kanto sa rungkaran. Ha? Sarungkaran na? O sige, apikit din na saan. O alang nga rutan, rama namon tahat cake ko. Amok ang magustuhan. Ay, uway na. Naimas. Magusto ak launay. Ay na, nakaim-imas abalayan. Nanang, nakita ka nagkapo dito'y balayo ti katuganga kalalaki. Kat,
Anya ko mati-mati iti dayta. Jak mat imbaga amadi nanang. Ngam damagak laang mat tanaga po nga rod ditoy. Awan, di magaslaang. Iso a pinagmeriendak iti hot cake. Kasta gayam. Wen, anak. Ay, amom ka di. Kasla na in love kanyak ni abalayan. Ay sus! Anya day taasasawin nyo, nanang. Ay, takasanumat ngamin asana main love kanyak ay kat sexy ak pailang. Anya lakit din aya, nanang. Tila sasawin nyo. Wen gayam, nanang. Imayak, taumay ko man ipaawir ni baby. Tainak iji tsindaan. Inak gumatang iti gatas kan diaper na. Ay, awan na. Awan parikot. Total, awan mat papanakita. O di sige, agawira kiti apok. Dalton, anya jay nakuna kanyak ni Rufa akaaruba ni abalayan Mariet. Anya timbaga na. Rimwer ka kano iji balay na. Anya ti inaramid mo iji balay ni abalayan Mariet. Ha? Ay, napanak laeng mat nakikape. Nakikape? Apay, nasken ka di amapan ka makikape ijay kat nagado ak kape dito'y balay. Kate, dakas aya. Anya laki din aya. Nakaskas daaw nga men, Dalton. Tamasapol nga iji balay ni abalayan Mariet ti pagkapiam. Gagangay tagabalayan Agkin numusta. Anya kalaki din aya. Masapol ka di pa'y nga inka kumustaan ni abalayan. Idin to tano ar-arigan kat agiin na si tayo laang. Nga oray, medyo adayo labas si tibalay na. Kitwain, ti agabalayan agkin kinumusta. Anya kalaki din aya. Mada, ten na ko ni karayan. Bareng adda maalak alamais. Isupay si Dain. Nakaturog matgayam ti aputa abalayan. Wen abalayan. Na. Anyan tilangan ni abalayan. Nagkiting laonay ti short pan na. Sakat fitted pa ti t-shirt na. Na feeling balasang. Oo, apayakit kita anak abalayan. Abalayan. Saan ka di amabalen nga agpantalon ka? Wano agpalda ka iti atid dog? Ha? Abalayan? Apay, ada ka di problema iti suot ko. Kasla ka hostess. Ay na, amo, mabalayan. No adan ka iti sexy apamagi. Saan ka nga agbay na mangi-display iti kinasexyem? Angam no bilbilan ka. Sa kanto agsuot iti kastoy. Ay, day tanti madiakitan. Gapo ka dita bilbilanak. Iso akas tati ibagbagam abalayan. Saan na pala yan? Saan ka kadi amabaen? Abakbakatan kan. Gam kastapay laang ti panagbadbadom. Feeling balasang kapay laang. Kasi tinakuna kabalayan. No sexy ka. Saan ka nga agbayin amang i-display iti pambagim? Ngam no bilbilan ka. Kan nagdadakal tagurong mo. Sakit uratan pa'y. Talaga nakababain. Pasagidan nakadi. Abalayan. Ay, saan pala yan? Ngumibagbagak lang, tipod no. Agyaman iti panangawir mo iti anak ko, nanang. Katap na damat gunggunayo anagawir. Inggatangan kayo iti gatas siyo. Ay na. Yan yan lakit din, aya, Tricia. Naskan ka di pa'y dayta. Wen ananang, tagatas dayjay apang papigsa iti tulang. Bakit kayon? Iso akasapulan nyo dayta. Why, excuse me, Tricia. Sanak pa'y bakat. Nagsiksiyak to pa'y. Wanan, basta inuman yun to.
Ta makatulong dayta kada kayo. Ay, sige, anak. Kitagyaman ako, unay. Ay na, adadaman na pumintasak no uminumak itikas na agatas. Abalayan. Umay kaik ka ni Tilamais. Wow, ay na. Ay, nagimasanday ta nga ipaksiw, abalayan. Uwan abalayan. Wala, umay kapay, abalayan. Tagmerienda kapay. Adahat cake ko. Uwan abalayan. Agsubli ak inton madamdama Ta umay ko ramanan tahat cake mo. Ta inak pay agsukat ta agat karayanak. Kasto ka di? O sige. Ay agdi ko siyak biit abalayan. Ket agsubli ak betla ditoy. Taramanak ti hot cake mo. Ay. Papadam lakay, tanagdegos kapay. Nakapulas kapay iti pangruar. Sakat, nagbanglo kapay. Papanamaya, Di talang. malangarod, agmerienda kapay. Adalinotok a hot cake. Ninayunak pa iti tubog ti carrots. Tapno adda sustansya na. Kan adapay kape di ta abarakaw. Ay, innakaw na. Na. Di na pinagan ano ti hot cake ko? Di naman lari namanan, sakbay arimwar. Ha! Makapainsulto! Sige, abalayan, Dalton. Mangan kalata iti hot cake ko. Nananamday ta. Ta sinursuro kak basit iti pangpananam. Ay, uwain abalayan Mariet. Uray jak pa hinaramanan. Nyam amukon anaimas. O sige, ramadamuan na balayan. Sige man. Ay, naimas. Naimas sa balayan. Magustuhan ka. Ha? Ay, magustuhan na. Ay, uway na. Ay, magustuhan ti hot cake mo, abalayan. Abalayan. Mabalin ka di rumwarta siya paminsyan. Rumwarta? As in date? Uwain. Awan mo't siguro dakas na taga-balayan tamay. Ako? O sige, awan mo't parikot. Ay, itan Ay, rumwartan. Intan agdate. Isa na balay ta nakapala siya kaon. O sige, ituloy mo nga ron tag merienda, tay nakagpalas. Orayan nakbit, tabalayan. Ay, wow! Anyan! Ay nakakini-kini amagmag na nabalayan. Ay, inlaba ka talagang kinkwana. O anya, abalayan. Napintasak ka di matlang. Wow! Ay nagpintas ka balayan. Nagimas ti hot cake mo. Kayat kaw. Ay nagimas na talaga ti hot cake mo balayan. Ay inibos ko na. Okay lang. Ola, intang arutan. Rumwartan. Ay uwi na balayan. Ay balayan. Nagpintas ka. Nagsiksi ka pa ya balayan. Anya lakit din aya, abalayan. Ay na, nagadukat nga ipagpagkamon. Rumortakit din. Takayat kumatiag pag na. Sige.
Ay na, intan, balayan. Ammom ka di tinasaokan niyak ti kaaruba ti inam, Tricia. Ha? Anya ka di dayta, nanang? Kanayon ka nung agpaspasiksay kan nila kay ko. Ha? Kasta tinako na kanyak ti kaaruba ni nanang mo. Kan ammom ka di pa iti kunana. Nganya, nanang. Nakita na kano arimwada adwa iti balay ni nanang mo. Ha? Sino ti kadwa ni nanang arimwar iti balay na? Nilakay ko. Ha? Ammom ka di, Tricia. Sabali nga ben, ti madlaw ko kan nitatang niyo ka at kanayon nga agpagwapaw. Kasta ka di, nanang? Ha! Sabali ti agparparik na kanyak, Tricia. Sabali at talaga ti atap ko. Ay na, nagmayat dito ya porke abalayan. Ay, makabang arti angin. Nagmayat ti angin nga diso ete pingping ko. Ha? Wanyag paisaw. Nagmayat balayan. May nariknak ti angin na kas lamang agakadagiti pingping ko. May ay na, nagmaya abalayan. Ay na. Nakakitim na balayan. Ay na. Agkaksan. Ay na, nagmayat at alaga. Abalayan. Nakakitim kamatan. Akasila. Or-orayam niya. At mga gakan ka. Rik-rik na aklang ti angin akas lamang agakanya kabalayan. Wow! Ay na. Agkaksamot na balayan. Umay ka kabalayan. Mapantamatan iti day tsaya banda. Kaya't ko ti agpag na iti kasabsabungan. Ay na, nagpintas ijoy. Anya ti kunam? Tricia? Lakay, dananang ko kan tatang mo. Rimwarda ka no adwa. Adda nakakita ka dakwada, arimwarda adwa iti balay ni nanang. Nakuyog da ka no. Kayat mo asawain. Napansin ko ni tatang ko ni nanang mo. Kasta nga rod. Kahit papananda ka na. Diyak mo At hapon ni nanang mo, nga adda relasyon dagiti dua. Anya? Wen, Jerry lakay. Ala. Ay, pudno nga ta. Ay, anya laki din nagijay adwa. Ano pudno man nga da relasyon da? No awan, saan ka di arumbang laeng akadwada ni nanang mo? Alaman? Di tay agi papan iti sa balay. Gaputan nagkuyog da. Pinkin tayo pa'y nga umuna. Nupod no, wano saan. Tricia. Abom ka day. Anak karagrag sa kak unay. Gaputa si katikadwak ang nagpasyar dito parke. Uray siya, kabalayan. Naragsakak mo't. Agyaman akmat. Tadaka kadkadwak. Naragragsak nga bin, no adda kadwak nga pagna. Abalayan. Oh, apay, abalayan. Perperengenak matan. Nagpintas ka nga, men. Isiksi ka pa. Kan naimas pa iti hatkik mo. Nga impamirindam kanyak. Anya kalakit din ay abalayan. Dinak man rabakan iti kasta. Kandinak man perperengenak kasta. O si kakit di mo. Abalayan. Mhm. Nakapimpintas ka. Siksi ka pa. Kan naimas pa iti hatkik mo. Ay na. Ay, makakatawakan ka pala yan. Sige, agawitan.
Sa nabali, nag-enjoy kita. Mabalin ka, day. Nga aglayon tapay iti palay mo abalayan. Tailutuan nakman iti hot cake. O sige, mabalin lata, abalayan. Ay na. Ay, nagima siya talaga ti hot cake mo abalayan. Ay, paggugustok launay. Ay, paboritaw. Sige laang, abalayan. Mangan kalata. Ay, uway na balayan. No mabalin ko bakit. Dito yakon balay mo ngagnaid. Anya. Anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Ay, uway na balayan. Ngamin kat... Ngamin? Nga anya? ngamin kat... Nailabakan ka na balayan. Ha! Ay, anya kalakit din ay abalayan. No anya laditan ti sasawam. Oo, ada tao. Ay, mabit lang tayo nakitaan abalayan. Adda ka dito'y amang mangan iti hot cake ni abalayan. Idento tati hot cake ko, kat di mo pa'y pagan ano aramanan, Dalton. Aha! Nan, sige man, ramanak man dita hot cake ni abalayan no naimas. Nan, ramanak man. Pe! Ha! Saan mo ta naimas? Adda pa'y raman na napaek. Idinto tati hotcake ko, kat nasustansya ti kabkabil ko araman na. Ngam di mo pa'y pagan ano aramanan. Ngam day ta napait hotcake, kanom? Kwa! Ilyang! Ay, intan! Agawitan! Apay, Dalton, naimimas ka di ti hotcake ni abalayan, Mariet? Ngam ti hotcake ko? Ha? Kwa! Sumongbat ka! Ay, kwa nga main, ilyang! Kat si kamot abalayan, Mariet? Ha? Apay, na-inlove ka di iti asawak? Tagkuyog kayo pa'y arumwar? Kat dakdak kayo pa'y? Siguro! Napan kayo pa'y nag-hotel anya! Sumongbat ka! Di ka guli maklatan! Ay, sana pud no dayta. Sana pud no, ilyang. Ay, intan! Agawitan! Ha? Si kapay nga abalayan ko timang lipot kanyak, Mariet? Apay adi ka bang sapol iti padam abalo, apakpakanam iti hot cake mo, anapaeng? Apay pay lang ati asawak? Ha? Mangibabain kayo! Ala, risutin tayo dahito aparikaw. Tadi kay kat nakababain. Sige, nanang, agsaw kayo. Adda ka ti relasyon nyo kani Tatang Dalton? Awa, nanak ko. Sangwak latamat ano kasta nga umay jay balay ko. Kanaklunak, anak ko yung kami arimwar. Ngam napan kami laang nagpagnapag na jay parke. Awan relasyon mi. Kat si kamot tatang, apay sinukon mo ni Nanang Maray. Kat nagdate kayo akas ko na tika aruba na. Kwa? Aklo nagtipod now. Ngam sakbay na. Ipakawanindak ko ma. Pudnaw, gusto akin abalayan Mariet. Oh, makitam? Ha! Remuarte kinapudno. Apay Dalton, anya ti adda ka ni abalayan nga awan kanyak. Siksi nga min na balayan. Kan nadalo si Tibagina. Saan anadulpat akit kitain. Kanayon pa'y anak kaisam. Saan nakaskin ka? Adi ka pa'y agdigdigos. Agat tabako ka kanayon. Ha! Uray na ilabak kinabalayan. Tawan relasyon may. Nagkuyog kami lang nga nagpasyar. Day talaeng. Jak to pa'y inagkanya uray kaya't ko kumangagkan. Nagsakitan. Nanang, nangagyumuti ko na ni tatang.
Awan relasyon da kani abalayan niyaw. Ay, sorry, abalayan Ilyang. Jaka mo, ana in love gayam kanyak di asawam. Ta para kanyak. Awan ti madi, akay papanan, di panagkuyog mi. Sorry. Ay, ibasol ko dahi tao ipakawanin dak. Ngam saanin na maulit. Tapno awanin ti gulaw. Saanin na maulit pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Kastoy nga men, kukumbare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta paray. Wana, ngamin, baknang ni bagat ko. Iso ti kabaknangan na di lugar da. Nyo. Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagat ko, sigaw da mayor di lugar da. anya, Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko, kunak tumay. Anak ti ex-mayor ko naman. ay ket na saya at ano kasta paray. Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No ni bakit ko, awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaang ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga ammo na madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arot no kasta. Ni bagat ko, kit agtrabaho man wano saan, ayos lang. Ngamin, baknang. Anya? Oh, Unay matanday di agayam mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagan. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya, Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, uray saan kano agtrabaho, ayos laang. ay una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya ngay timbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaang kunak a. Ay katun bak nang manwan no saan tinakaikamangam, saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan, saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali at tao ti mga mo. Katuan mo't a. Ay na, no apay matakas jay ni George a. Di lamabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbaga na. Kas taunay ti panangiday dayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod, maumak iti kas jay nga istoryan, George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kas jay apa nang idaydayaw na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay. Di da agsao iti kasta. Di da ibaga abak ng da. Ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, no kas jay nga aginong tayo. Makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasauna pa'y lang kat maas-asara kon. Panagkunak ngamin, iso ngay bagbaga na dayay. Gapot ati panagkita na kada tao, kat nakurapay lang. Ay, gusto ka ba ritong boy? Gusto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na, baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo. Kas di lang dayay. Agam, mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguyong kan pare. Nay, itaban pa nga adda ka dito sa kwana ti balayo nga kap-kapi Charles.
Apay, awan trabaho mita. Wen tata, sa anak kami na nagtrabaho. Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamait. Mabandog matibagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak na nabanog, tata. Talaga sa anak laan na pan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho ak man, wenno saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak to mat. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Anya? Anya? Agawid kayo pa ilangi di probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man man. Ah, ay katuna. Ay kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas lakay. Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige. Ay na, pasensyakan bakit? Ta sa anak pa ila makaumay kada kayo. Saan pa'y mat ngamin analpas ti balay ngar aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayam nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Iso ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da ka no kalpasan ti panagtrabaho da. Iso ka no ti ibagbaga na. Abak nang ka no ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang, wano iso ti kabaknangan. Naskan kanipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga ka no day J. A. George. Apur kami ka no nga asawa ti gagayam na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na, apay pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day J. A. George. Sipud pa'y pangas na amin apangas. Wen gayam pare, madamag ko man. Jay baby aputot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay buridak ko? Ay, uwan pare. Breastfeed day jay. Ah, kasta ka day. Apay na damag mo pare. Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo no kasta? Ha? Apay ko makaasi. Kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ado tinakaibaga kanya kiti kasta. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagnginatigata sita. Oh, May salaalata kat umabot iti sangaribo. ay oray man naman no aribo pare. Saan kami agparikaw? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaga anakan ka? Wen pare tomboy. Kunak lagi din no apay asal salud-suden no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinif in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Naskan pa'y nga aguyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tattawa kasken kuana. Adan tulat taal daw day J. A. George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro.
Kasano ama uma? Kat tunggal adda pagguurnungan tayo. Kat iso ti bagbaga na. Ha? Maka uma. Makarangrang. Salbag kiti. Anyangay nanang, ipatuloy tayo na ito'y balay? Wan anak ko. Adda mo ti umdas ama usar. Adda mo tinaurnong ti kabsat mo ang naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kasta nanang? Kat asino nga'y ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang? Dayta nga ron ti parikot ko. Awang gayam. No nga'y daben, ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramidin da ijay syudad. Wan nga agpaisuan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo matanda iti trabaho tayo ditoy. Amangan no kaya't yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya, paray. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay katun na pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlang napnapan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang lang. Amangan ki di mo no duwagasot lang, tiag malang. Unay kamutin pare. Saan mat No mano titangdan tayo ditoy, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Huwan pare, natsambaan damot tinangina apresyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No, bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Anya, mapan kamot iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mutad da iti asawa ni Ben. No bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko. Ha? Kasla naglastog ni pare bin namang ibagbaga, amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na di balay da. Ha, kita man no saan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklon ni Ben. Akada kami nga gagayam. Siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Nga main, amin dagiti asawa da. Pur! Anya! Adayta, adatayon dito, ikukumparay. Adayo ka di pa'y tipag na tayo. Di talaang bangir, di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo? Pare, naglawa mo tim na ito agarding. Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo unang. Pare, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo aging gaijay. Makitam dito itudodok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan matapan ang ilastog Ay ngam nalawa mat ati dagada. Ken kas makita mat. Ado dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ito yung mula da no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng.
lapagaro ko na baknang gayam ni bakit mo paray. Nako na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardinda. Kas itinako na kitay pare, saan da abaknang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da paray. Ha? Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga dama balinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dua diso. Kan may sa, iniktarya madlaan ti taltalunan da kahit. Anya? Wen pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at libre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare, saan anaimot? Awan makunak. Baknang da, ngem saan da apangas. Paray. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imayak, nalpas mi mutan niya trabaho may ijay syudad. Aganos ka laang dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito'y. Ayos lang kumaray. Si kakid di mat. Kinapudno na. Magustuak ti biag yun dito. Ha? Uwain kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biag. Naglawa mo't gayam ti garden niya, umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na. Dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga dito'y. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang dito'y. Baknang a pamilya ko naman, maray. Good. Baknang mo ni bakit mo? Saan ka di? Ha? Iso ka numa day tati kanayon mo nga ibaga kadaben. Ha? Ay, uwain. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tuman mo't ijay, pare. Tapno makita mi mo't ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun, kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso asaanan, kumaray. Ay na, mababain na ka talaga kada pare, Ben. Kun Carla, pare tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainom. Ay, mababain ha. Gaputa ka na yun ko hindi nga ibaga apurda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak na. Katuan mo't ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Oh, anya nga ito. Sikat ti may babay. Ay, uwan nga rin. Mababain na ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam anagbalin amayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamom iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikit. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwon no nakurapay ta asawa. San arumbang nga iwaragawag. Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanlugan da timbak ng da. Saan mo't? Nagtaod laang iti kinakurakot. Pare, Ben. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung nga ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Ha?
Naglablabasak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Ti nakaikamangam. Ngamita, siyak ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda kinabaknang da bakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay, pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay ngay naramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya ati agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Ay, nagdanas! Anya tinagganas asasawam iraw. Ay, kwa, awan, ara, bakit? Adayay, bagak, kat awan. Na, katno kay bagbagam tinagganas. Ay sinalbag kalaklakayan. Anya lakit din ne, bakit? Ikap manan iti sabali kay papanan jim bagak. Sursurando ka. Kaskala na asinan apaltat. Na, anya kasla na asinan apaltat asasawam. Talaga mag, kaskala na asinan apaltat. Di ka makaidna. Di kayat mau, ag sursur kalatan. Sa dino aya ti papanam. Mapanak, agkuliglig. Mapanak ag kulkuliglig. Hoy, irong abarra irong. Ha? Maduktalak laeng at dababaem. Ka iti muscle kaw. Anya, Papanam irong, rabein, rumwar kapailaan. mapanak agkuliglig, ara, bakit? Ay laklakayan, ag kuliglig kay ti rabein. Tasan na napudot. Ang damot silaw di kuliglig ko. Bigat aldaw kun rabi ka mapan ag kulkuliglig. Di ka pa yun agin ina na. Apay ko mga ginanaakit nagganas di kuliglig. Ha? Anya, nagganas ti mapan ag kuliglig kunam. Ati kaya ko sawan. Nagganas ti mapanagkuliglig. Nang rona no at damak ang mal mo at tukak. Anya, Wen, nagdadakkel ti tukak igital talon. Barbasan pa at tukak. ay laklakayan, at daayamot barbasan atukak. Ay, ada. Awan! Ada. Awan! Ada ko naklangaroten. Ay di mo man ipapilit ti kayat mo si kairaw. At daayamot barbasan atukak. Diyak pa'y nakakita. Sika ti saan pa nakakikita. Hangam no sakit. Nakakita kon. Anya, Ada pa tukak ngagtagoob. anya, at daayamot ag tagoob atukak. Ada. Awan! Ada nga ron. Awan! Basta ada ko naklangaroten. Sige man nga raw. Ipakita man kanyak day tagtagoob atukak. Ay, kwa. Saan na mabalin? Tapay asaan ang mabalin ngay? Saan nga agtagoob day dya tukak? No, ada sa bali ang makakita kan kwa na. Anya, Dat lagday jay. Siyak lati pagpakitaan na. anya, ay laklakayan. Ay, dito yung rabaw ti kuliglig ko ti pagidanta. Labi-dabi. Di kan samot nagdigos, labi-dabi, nagbangsit ka. Ay, nalipatak ti nagdigos. Ay, naglibasak namin ni Jebalay mi. Amumatan ti ugali ni Arang asawa. Nagtutbrush ka? Idi kalman. Hindi pa'y kalman ang nagtutbrush ka? Ew!
Apay ang nagsardeng ka anag na, pilo, lakay. Shh! Di mo pigsante ag sa umila ba kaet? Apay aya, Idipam dito flashlight mo. apay nga iddepak. Basta idipam dito flashlight mo. Oo, sige. Iddepak ko na. Anyat sirsiripom aya, lakay. Apay, di mo makita day takuliglig ni tatang. Apay day takuliglig ni tatang mo? Nagkapoy kan Mila. Kita man na yung baga. Ay. Nag-happy trip damatan. Kuliglig pa'y tinagluganan da. Anya? Anya ti kayat mo tatang? Kape, gatas, wino tsaa? Di ko magatas, pilo anak ko. Ay kitwa na tatang. Mila bakit? Apay, pilo? Agtimpla ka iti gatas para kini tatang. O sige, 1. Urayan yung di gatas tatang. Aggatas kayo pa'y nga umuna. Sakbay nga agawid kayo di balay. Wan pilo. Ay, nabannog ka na pan nagkuliglig idi rabi. Mas dawak ang amin kada kayo tatang. Rabii kayo amapan agkuliglig. Para bangon matin no agawid kayo. Naglawa nga min yung kulkuliglig, anak ko. Iswahay na nabannog. O, adto yung tigatas mo, tatang. Nagyaman Mila. Ala, agigup ka iti gatas tatang. Tapno saan kay amadray. Anya amadray asasawam di ta, pilo. Ay, kwa. Awan, tata. Lipatin yun di imbagak. Nay, nagpapukis ka mat-ara. Wala, irong lakay. Ay, saan kalagaya man nagpapukis? Nagpakolor ka pa iti buhok mo. Wala, irong lakay. Saan kala nagpakolor iti buhok? Nagpapedicure ka pa'y. Wala, irong lakay. Saan la pedicure? Nagpamanicure ka pa'y. Wala, irong lakay. Naka-make up ka pa'y tinaposkal. Wala, irong lakay. Kas kala naka-make up ababoy. Kas kalamang luklukaw. Apay, babuyak aya. Si Kamet, di kala marabakan. Saan agaputan na lukmagak kat babuyakawn. Ha? May mayaten analukmagak ngamtay kasla nagungar asumbay tilangan Anya? Napimpintasak metlaeng ngamjay sumbay tilangan babaay. Anya laki din ni Ara. Sabali man ang titurong ti saritaan. Apay ngay, huway, paribalkot. Kasla aburido ka pari irong. Anya nga minaya tinapasamak. Kasla, ada mo ni Ara sikretok. Anya? Ay magasanganak iti panagsasaw na pari. Ay, ang mga nuam muna meten nga dakulkuligligam iti rabi pari irong. Imposible, pare. Sikakan siya klati makamo nga da chicks ko. Sapay nagpintas ita ni bakit mau pari irong. Karuprupanan ni Aramina nga artista iti tibay. Numagna, agyakayak ti patong na. Kasla alipugpog ti panagkinikini na. Kasla balasang akapuros no umisam pari irong. Anya? Pasaray ipangato na pa'y adi paldana no agistorya. Anya? Ay, rumwara kung bakit. Ay katrumor kalata alakay. Mapana kung Mapan kalata alakay. lukata mo tiri daw. Ay katlo katamlata alakay. Ha? Na. Inusubumot ng tibadom. Ay salimuuten na. Iso nga inikat ko tibadok. Malarumor kan anya pelater aramidem. Ay, kwa. Ay, sanak sa narumwar. Ay kunak manod na papanam. Ay narumor ka kidain. Saan mo't kit diyan napatag ti papanak? Nakitam lang ti ka, di mon kayat ti rumwar. Sana ko narumwar. Agin narakop talangin ngagpatpatnag. Ay manjak, Anya? ay narumwar kan. Ang mga nuur-urayin na kanjay kasi narakmaw. Iya?
Apay adi ka matagtagari, labi-dabi. Kasla nga menen, ada mo ni ara nga asawa, labi-dabi. Anya ngay day tanga amo na, labi-dabi. Amang ano amo na nga da relasyon ta. Very good no kasta, labi-dabi. Apay anak ko na very good. No agsina kayo kin ni ara nga asawam, datanton ti agdan na. Ha? Nagganas pari irong. Anya tinaganas pari balkot. Nagsiksigayam ni bakit mo no agpasiksi. Anya? Limabas itay dito'y paraangan. Uray lagbati ti ayamuom ti bangbanglo na dito'y paraangak. Paggagartumam san ti asawa ka. Saan, mate? Amukbat nga asawam? Nagturungan ti asawa pare. Nagturong mat di tadaya pari irong. Mapan nga taay di bangkagyaw. Anya taramidan na ibang kagminghay. Awan pa'y matbo nga dagiti natang me. Mga no adala na patig nga ramidan na ah. Pumanas siyar mat da bakbaketan. Sika nga pari irong. Napan kakadimanin nagkuligleg. Ay, kwa pare. Amok ah! Kanayon mo ako ligligan di kataltalunan ni Labidabs mo. Apay, papanam. Nakiting ta short mo. Ay, nagparparang pa'y day ta nangisit a pingping mo. Di talaang irong lakay. Ay, nat ararami mi jay daya. Ay, nangibagakan ka, mapmapanak ijay daya. Ada nakakita kan ka. Amap-mapan kay jay daya. Ay, kanapanak mo't nag-relax, alakay. Anya, mapan kag relax. Hindi ka bangkagan. Wan alakay, saan lang amapan ag-relax ti ar-aramidak ijay bangkag. No di kat mapanak pa'y ag-work-out. Anya nga, ag-work out. Agtugaw, agidda. Anya, Parirong, asino ti sapsapulam? ni bakit ko ngay pare. Nakitam ka di. Kasla nakita kita nagpadaya. Anya, Surutem lata ijay daya ah. Amangan no adda ijay ni Ara nga asawa ang pari irang. ay, anya nga itiramid na jay daya. Diyaka mo ah. Nagpintas mo ta nakita kita nagpadaya. Nagpuskol ti make up na. Ay, naksapulan ti asawa. Ang mga noda sa baling araramid na. Ay, kunakat nga da ka dito'y bangkag. Kasino ti Rorayem? Basta agawid kan, di naksurutan dito'y iraw. Sino nga ro ti Rorayem dito'y? Ay na, nagbangbanglo. Nagpapintas ka pa'y. Or orayak, jay mga rado kanya. Anya, mangarado kan ka kunam. Wan, irong. No adda kulkuligligam. Addamit or orayak ang mga rado kanya. Ay saan? Agawid tan. Ay sana mabalain. Apay, si kalaang ayati makabaal. Ha? Ay saan? Di mo aramidan day ta. Ay kuwahay, pakawanan na kon. Ay, Madi Ha? kaya't kumit nga raw nga da mga rado kanya. Ti amom nga takit jak ang mga dababaim. Ha? Unfair ano kasta irong. Si kalaangan nagragragsa. Ha? Siyak mo ta. Ay, pakawanan na kon. Bakit? Sinahon di babaik. Ay, basta di ka. Agpapaarado iti sa bali. Ay, yakayat. Anya! Ay, pangaasim. Pakawanan na kon. Ay, agsingsing peta kon. Bakit? Ay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.